Veliki pozdrav, s vama je Matex. U našem klipu radimo 3 Shinobija koji nisu reanimirani u 4. Shinobi ratu. Ovaj video je u saradnji sa Kopranskim ninjom. Postojite njegov deo klipa u opisu. Krenimo u video. My soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this, sis got music, now she in my grips. Wanna take a sip of her only sign. Treće mesto, Fugaku Uchiha. Fugaku Uchiha je bio Jonin iz sela Skriveno Gojište i vođa Uchiha klana, kao i vođa policije sela Lista. Fugaku je bio ogorčen jer je selo izbjegavalo klan, pogotovo posle napada lisice. On je otišao toliko daleko da je planirao državni udar u selu, to je prouzrokovao masakr klana. Drugo mesto, Jiraiya. On je bio poznat kao i žabac mudrac zbog svoje velike sklonosti prema žabama. Poznat je kao i pustinjak, perverznjak izuzetnim sposobnostima. Putovao je u svetu u potrazi za znanje, koje bi moglo njegovim prijateljima da pomogne. Pisao je knjige i različite romane, trenirao je mnogo velike Shinobije, Nagato Uzumakija, Minato Namikaze i Naruto Uzumakija. Prvo mesto, Shisui Uchiha. Shisui također je poznat kao Shisui teleporter, bio je Shinobi sela Lista i član Uchiha klana. Shisui je bio jedan od najtalentovanijih ninja iz Uchiha klana. Odrastao je uz Itačija, postali su najbolji prijatelji i stvorili bratsku vezu. Redovno bi trenirao zajedno i imali bi sparing mečeve. Sa vremena na vreme pomogao bi Sasukeju oko treninga. U nekom trenutku prošlosti on se borio sa Shinobijem po imenu Ao. Ostavio je veliki utisak na Aova i on je zapamtio njegovu boju čakra i sposobnost da svoj Mangekyu Sharinganom kontroliše druge. To bi bilo to što se tiče ovog klipa, nas vas video. Ako jeste, postite kanal od Kopranskog ninja, a njemu hvala što je pristao na ovaj kolab. A mi se vidimo u sljedećeg klipa, peace. 100.000